Ya kemaran futsal ke Bandengkong Eastern West Coastal District. Rapli pajba mentagasi ke arpun tarik urisau ajar fusau hakasnong Kynshi. Kini kemaran football ke dai ke Shna ke yin kasam jong ba HP nok siej bolong MLA barim jong ke maut rashan. Ya kini kemaran kemaran haru kasrok National Highway ni Shlong Shanong Stone. Lapli do Sordar jong kasnong Kynshi uba bi shining warjeri tengkat ke jadan lang ru jong ba Brol ke yin kasam gujok u. Ya diorang ba bat kipai ba nosos nong jokas nong Kynshi. Yo bani yang lang limba jokan kasi ka arpon ru trip benai Oktober sedem arajar pesau. Nak benta ban pri perdano ya kene ka memang futsal ka badon ha kene ka snong ka jongi. Kyrmen scam balimba jo ka jingdon jok kene ka Madan. Kan long ka jingker khu ka kraw yang i kungkino snong bat ka dong ka than nak benta benyo ban yelekai bahkan ai ka jingara ha ka bede bat ka jinglong ka mensim bat ka met ka jongi bangin long kibat ko kibat kia te hakan ko por ngin ye plino ya kene ka memang futsal hakan ko por Nakalem tra jong kamadan ba HB nok si ulabatay balay bu Shna ya kini kamadan. Ba kajuyo snow ba kibun kibriw jongi manta kamtam ngila don na pudeng kaji kwa ban kilan met na manta ka koy ka kia namar kane ka sport kelong ka way ka dawai ka ba klantam ngatarai pan ay ka met ka bakoy baklain na mata jongi kibriw. Ten iba ka jimpli ha kani kajaka jongi ya to ka por bang apakat ban prey kani dangdon pe tang hasilong bat ki ong ana arbanai ban bukru umpat yok namar babun palat ki bakwa ban kilan met bat ngala persang ban Shna ya kani kloy tang bang adang suphiling ya kani kajaka bangan kit mau kit siap ang nemla ngalakum slemno. Badatin ketang liwas nyoba. Kelami ka futsal lapo nong stoy. Lami futsal lapo mairang. Tengla perkat ba nganum sinasyu. Namar mo daliabun palat lese. Umdon su gewani lekai. Meha kabakut nga perkat ilade. Baka neka jengmut jong ka neka futsal hi. Kam dadei tang ya ki kena samla. Kamut tang ya ki kena samla. Kajing temu jong ka neka futsal galong. Ya ki riu temen ki balak sengai. Lane ki barai kru. Ban ya kilan met. Ban ya lekbor. Tengah terai 4 don su ka way ka exercise. Kabadang kamla ia ka football. Babi shining warjeri bolong ukangsan hakan dikajeng pli ya kani kamaran. Lupan pa kajeng sokman ba kasnong Kynshi dadon kani kamaran kabukum kani kabalong kajeng erap. Nakam tak itu ke belakam nu yau ka ata penyelak kaban kilan mer banyo ikamat kabakot kabakia. Gaju kapol anguru bawa Brol Shna ya kani kamaran futsal. Perkama tarashan kadan yo local MLA ubutan dudai sports minister. Kyrmen bakathan mo tarashan kanyo shibur kamaran football leng ba jong sports minister ubulang ru local MLA. Badadin kata iong hadin jong kene ke factory ngamut panchna ya ke futsal. Badah kata kajing keren ngalak kemen bat nga shifting pat yo usu ong kai kem dale. Harai hadin kata ngayai penseluri badai ban penurlong ya kata kajing temu kenang bakan long ke jingkerku kabak kraw ya kan ke snong Kynshi pelun di barok kawai Badru ya ke distrik bat kene ke snong ki Marjan ki bagila banwan banilek kai hak kene ke Madan futsal hangni bat ngiu hak kene ke sengi ke mentah kalau long ke jubab
Patkalolong gajing kemen ka bakraw habang yu ya kene ka Madan hapo jong kasno. Namar katang isgoban ong kublay shibun ba HB nosich ibalalong XMLA akipor ke bak snam ke balalait no barbalalong ru minister jong ka Sordar Meghalaya jongi bat hadu kan ka por ka bamenta hijudon ya usenyang nagutaban pet ya ka bahal kamiet hakisnong kitau bat kerpang ka ba pilale menta pila penpaun daladehi ban wanra ya kata ka jingdon kam kumbalap tai dama phi mene ha ka bidai ban kintiu ya ka jingkot jikhia ha ka jing em gedungi baman lakasi bakantip baka Madan Futsal baningkong airport district kadai kene ka bakikot kateng ka memang futsal bat ngi Kyrmen skamru bahapo jong kene ka konstituensi ko jongi daga baburom idon ya lokal MLA jongi ubalong sport minister jong ka Sordar Meghalaya bat ngi Kyrmen skam bana kaliang jong iru ngin sayo shibun ki Madan ibangila ban ong bakane kadai ka jaka bat ka tenrai ka bangin yo ya ka jikai ban sale kai ha kita ke Madan he ka bangin sayo ha kini kisnong ke pramarjaan ke jongi ka bahap ha kini ka constituency ke jongi bat ke baro ka ba iba HB no si ila penpau kalau long sisa ka jingkurku ya kini ka dong ka thain ka jongi bat ka skoban ong ai khubleiru ya ka yin ka sen ka jongki ki balial snok tilang ban ai men sim mero jong ukpa ban yak shaprang ban le iginu kinu ki kam ki ban kentiu ya ka ri bat ka jaj ban reu bat kentiu ka snong ka thau Kepada kajing play yang akan dikau Madan la pelong ru ka exhibition match hapreng ki South League team kita tim na Nongston da Kynshi na mairang bat kum juru na Shelong hakaba hakanam la dul ayo da tim da Kynshi pelon Kaya perut baik mah. Nalor ke exhibition match ng South League team la pelong ru ka tournament ka Bandengkong akan ikan Madan hakabali semata de Frat League team hakabali ka 6 la adu ai da ka pisa bat kum juru rengkat bat ki medal